إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتخم كيرت قرآنك الله تعالى وحيك رفافواني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله تعالى إيمان كم أهلورنا مخاطبك مي وحيك رفاني إيمان بالجميستكن تباميهم جنا جنان الله تعالى هذم كرمكم جنا جنان ذكر كرمكم الله تعالى تباميهم ذكر كراشه تباميهم جنا جنان الله تعالى هذم كراشه. إن آتك وحكروني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تعالى وحكروني جنا جنا الله تعالى ذكر كرا هذم كرا فيرهننا أدي جنا جنا الله تعالى ذكر كرا كلام هذم كرا أنهرن نتكا الله تعالى تيار كفوا درميا ثواب بيان كروا وحكروني أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تعالى بامهن نتكا تيار كفاوي الله تعالى کے فسوما ادي بڑوگم با ثوابا اجر الله تعالى تيار كروا فيواني ادي اهم وي اقول من مي دي ايتون ميگن دني الله تعالى هندم كرمكي اي اقول من كم هم بس قران جهين كمكما اين كما اقول من کے ہتکا ديرون لبگن دني اما نبي صلى الله عليه وسلم إكاليفانو مثال الجسا وحديث كرواني مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إكاليفان حديث كرواني أميه كبيري رب هدوم كرا ميها يا أميه كبيري رب هدوم نكرا ميها ميدميهم كمثال يسواني. إكاليفان حديث كرواني الله تعالى هدوم كرا ميها كمثال كي دير هوري ميها كمثال أدي هدوم نكرا ميها كمثال كي مارو فاوا ميها كمثال هم دير هوري ميها كا مارو فاوا ميها كا ميدمدغاوا تفاتو الله تعالى هدوم كو ذكر كرا ميها كا أدي نكرا ميها كواكن ألورمنا ميغن دني هم الله تعالى وحي كرواني من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله وحي كرواني تمن الله ذكر كرمون اكبا فرغستي في ميها كتكا اميها كدنيا کا دتی وگم بادرول میں دتی اندگو دیرول میں دنیا متی گواکم اهم لبتخم اڑگڑ میں اللہ تعالی ذکر کرن جہنی ذکر کے مجلس تکا اڑگڑ میں حاضر وان جہنی اهم وے ذکر کی کو باکن اڑگڑ میں نا انگی این عمل کرم وی مہم وے ادے میگتن اڑگڑ میں نا کیگا میدو میوا ذکر کی نوت میود میوا دعات ہے کی کیوم کے کرن اڑا کرن جہ ذکرا کیوم فہگا اللہ کرن جہ ذکرا ادي يفو رود وريا اين رود بالله دغا كورنجه ذكرو ميدغه مي مجريهغا ان شاء الله بيان مگندان لبتهم اقول من انگين غسي ذكرغه واهكت دكه من ديرو ذكركي ايگه سببون الله تعالى گه عداوت تريا ادي انسان گه عداوت تريا شيطانا اي ذكر قرامي هاگه كيبان دركد دگمه ام بڑو عداوت تريا نباكمگه شر نوت نباكمگه اصل ابلیس شیطان انتا اڑگڑ من کی بیان ذکر کا سببوں دور کو دے ہمیں گتا رحمان وانت الہ کے لوبی اڑگڑ من لبفا اڑگڑ من کے ہتا اللہ تعالی کے ذکروں وت ایمان کم درگن دنی ذکر تک قرا کم گاوانا اے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا بیان کو دے بنی کیوم کے کرین اڑا کرن جے ذکر کم گا کہ عرفان حدیث کو بنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیان روایت میں حدیث ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بدالوني عائشة رضي الله عنها بدالوني من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره
من نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني تبامي هنگه تيري ميهكو كايچه كاكمغا وانما فليقل اين بناه شكمه بسم الله مفدان اين بناه شكمه فإن نسي في أوله اين بسم الله فشمغ كورين كيان هندان نتيجكم غوانما فليقل اين بناه شكمه بسم الله في أوله وآخره مفدان اين بناه شكمه ade man nabiy sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani kewumuge kurin ena kiyen jehe ni dhikraki bismillah angelumuge kurin allah taala ge ismu fuluge barakatun timanna kame bismillah mihin kiyashe adi ekalefan hadis korawani kam feshumuge kurin bismi kiyen hadan netiva hutta kewumuge mejetere mi hadam ve bismi kiyan bismi nukiyakan mi gone ehindu efade miha amal kuren jehe gotaki ena kiyen jehe gotaki bismillah fi awwalihi wa akhirih mi gotakkan ena kiyen jehene muradaki ena ala i'tiraf wani ena kani kam fashani wes adikan immani wes allah taala ge ismu fuluge barakatun kan em ena i'tiraf wani fashani wes adi mediteren handam vejjikam gawanama i'tiraf me wani ena kem fashani wes adi nimmani wes allah taala ge ismu fuluge barakatun kan ade mi hadis ga idha akala ahadukum ta'aman tiyabami ungetere mihe ko kaiche ka kam gawanama kaiche ge wahaga dhikr ko fone ehna bes ilmeri midalwani ei dia echen ena bui kam gawina mes ene ya sharu wegembe mi dhikru kiuma ei kaiche kiumge kurin ena mi dhikru mi kiyenje ene ilmeri midalwani tinkame hasil kurmattake furtama kamaki allah taala ge ismu fulun barakan hasil kurmattaka devana kamaki ena ekaichi ga nuwata boichi ga vedana ge ena limidana gellumakun ena salame kurmattaka timmana kamaki shaytana ena yakiga keuma boimu mana kurum ema meeting kantatta boichi diachi bokam ga inames femboi kam ga inames adi ehengechi boi kam ga inames ekam ga himenigem wa kama ehma kaichi kekam ga wes nuwata boichi boi kam ga wes ena ya sharu wegen ve mi dua nuwata mi dhikru kium ade ilmerin wahaka dakkafe bahuri kamiha kairuga komme faharu angella iruga bismillah kiyen jehenu to nuwata nundo ade ilmerin ge terem bay bekanu boroda gannawa kotuka angella komme faharaku bismillah kiyen jehene angella komme faharaku ilmerin ge terem jamaate dekilawa kotuka bismillah kiyen jehene ehna mes jumhur ilmerin ge ra'yaki kam feshumuge kurin hamaikani bismillah effaharu kiyalumun fudigen wakama adi mige rangalives ade efo ilmerin wahaka dakkafe bahuri bismillah kam fasha miha kam feshumuge kurin bismillah migota kiumuge hukumaki ko bato man nabiy sallallahu alaihi wasallam amure kurabba fawani ilmeringe dera ay bani miga ege tere ben ilmerin midalwani mustahabbu kamekama bismillah kiyamaki mane ki sunne kameke fiqhi gotun sunne kameke mane ki bismillah kiyafi mi hakattaka sawab libene kama adi e nukiyafi mi haka uqubaten wa azaben nulibene kam ei mustahabbu kamaki nuwata sunne kamake imam an-nawawi rahimahullah taala buray wadagenwani miraya ehna bes ibn qayyim rahimahullah taala adi enum ben ilmerin buray wadagenwa gotaki bismillah kiyumaki wajibekama mane ki kam feshumuge kurin bismillah nukiya bekama vajna enaya faafa libene kama ekalefan vidalwani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwani falyaqul bismillah ena bunahu shikame bismillah adi ehin hadis ga imam muslim jabir radiyallahu anhu kiban riwa korba fa hadis ga mi annani ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني إذا دخل الرجل بيته ميها إنك جيه بديجكم غوانما نون ونكم غوانما فذكر الله عند دخوله وعند طعامه إنك جيه ونهندو الله تعالى ذكر بسم الله مكياني أدي إنك كام فشا هندوغا بسم الله إنك يفكم غوانما قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء
shaytana enage awanunna bunanete haleminnaka migega rekurumevves adi keumevves nulibene wa idha dakhala falam yadhkur Allah 'inda dukhulihi qala ash-shaytan miha ge wanne hinduga bismillah hinwata Allah ta'ala ge dhikru nokofekam gawanama shaytana enage awanunna bunanete adraktumul mabit kalemenna migega rekuran nibijje وإذا لم يذكر الله عند طعامه إن كاهدغا بسم الله نكيافكم غاوانما نوت الله تعالى ذكر نكفكم غاوانما شيطانا بنانته قال أدركتم المبيت والعشاء كلمنا ميغا ريكرما أدكام بس لبيجه أمي حديث ميغني حقيقة غاوس بسم الله نكيافكم غاوانما شيطانا إن يكيغا كيومغا باوروانكم أقول منا أمور ويجيم بني شيطانا كيبان دور الديوما شيطانا دورما إنك مغوتكون نهيغما شيطانا عمل تكون دورما أقول منا أمور ويجيم بني إما كريفان بداروني فليقل بسم الله إن بسم الله كيا وشكمه إيجي مرادك واجب وانه شيطانا دورهم واجب ويجيم بي غوتا إتاغا بسم الله كيوم واجب ويجيم وانه شيطانا كيبان دورما ويوني الله تعالى کے اسم فل بسم اللہ کیا گئے اہم بیما شیطانہ کی بیم دروان واجب فدام بسم اللہ کیوں واجب بیگم وانگم ادی می رنگالو رأی کیوس بروے رنگالو رأی کیوس می ادی ہمیں گوتا علم بری واحق دکا فے بہوری این کیانے بسم اللہ تو نوت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو می گوتا بسم اللہ واحق دکا فر علم برنگے درأی ونی ebbe abekal buray wada gannawani kiyen jeheni bismillahir rahmanir rahim kama shaykhul islam ibn taymiyyah buray wada gannawani miraya ehinna mes ane abekal midalwani hadis ga asawti falyaqul bismillah ena bismillah mifadan kiya shehmema arrahmanir rahim iturku fennete hadis ga ehem bima kiyen jeheni bismillah kama افهم بين النبي صلى الله عليه وسلم بيان كدفني من حديث کا ہدانت الجميع بسم کین ہدانت الجميع مدترین ہدام وچ کم گاوانم این کین جے ذکر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودین بنن جے گئے یہ حدیث کا بیان کدفا اف علم واہ کدکنی این ہدام وی کان منفهم بسم الله کہ این بسم نکیا کم این می ہدام وی کان منفهم اهم بجيا اينا كينا كنتو كنت تكورن جينه از علم بدالوني مهار اكمگه محل بسمك ينجه حالت نموني كما اهم دين اينا عزم كدالم وي دم فهركو خيرغا متيچ بويرغا بسمك يومن اينا عزم كدالم وي حالت كان نمفو دين يتوركان اينا بسمك يومه نوي ade foden algon men nakiga miwa dhikraki كان نمفو قرا ذكر نوت دعاء ما النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني ميهكو كائتك ومفهوغا اينا مبنني الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة مفدان اينك يافكم غاوانما غفر له ما تقدم من ذنبي اينك اسفديا امها فافتا فوهيگن هنگجه هذا متيوري درمه මේ حديث ගමෙන්නනේ අලා එන කෑනි මුෆහු අල්ලාහ හම්දු මිකරණේ අල්හම්දුලිල්ලාහ් මෙබුනනි එම්මහ හම්දු දනායිබනි අල්ලාහ ෂේ එකලංගෙයි අත الحمدلله الذي أطعمني هذا الطعام إكلانجي ميالايا ميتكتي رزق دبي رسكلان من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ميالايا ميتكتي رزق دبي ميالاجي إفس آركا بار النلا هم أين اعتراف ميوني أين يمي نعمة دبي كاتك دبي الله كان أين اعتراف ميوني أين إفس آر بار نكان كاتك هودا كتمتكا اے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانے اہم بن جمیع کا غفر له ما تقدم من ذنبه اینگے اس ودیا امی وافتا فوہین گجے ادے ورم متی ویری ذکر اگن می حدیث می گنے انہنک کم گاویس پھر ہنک کم گاویس کوڑا کجے کم گاویس
faafa kurami hekam gavis adi taqwa veri hekam gavina mes ena mi dhikru kiyafi kam gawanama mi hadis ga bayan vegen wa fadlu ajru dharmaya thawabu adi ene kiban fuhevene kama bayan vegen wa faafata fuhegen dana kama ilmerin bidalwane ei kudi faafata kamuga bodati faafata nun ehen emmeha faafata fuhegen dana kama enemes bodati faafata vejj kamuga awanama ena ekama tauba wan jehene kama ade algodumenna hiwas nukuraha daawor kantattawga algodumen kura kudi faafatan Allah taala fuswa debba ege tereng taubawumaki ege sabun bodati faafata ves fuswa kame emme bodu faafe ki Allah ahem farate baawar kurun Allah ahem faraten evvar kurun mi faafa ves taubawe jemihage taubaage sabun Allah taala fuswa debba Allah taala taubawum emme bodu faafa Allah shirkurumge faafa ves fuswa debba adiketa kudi faafata pohegende algodumen hiwas nukuraha kantattakon algodumen ge akhaye gowa salamu algodumen kura alu kantattakon algodumen kura sunnen alu kantattakon algodumen de sadaqatun algodumen kura nan namatu takakon heu kantattaw sababun kudi faafata pohemunde hame gota muslim alayan ene kurimati wa musibat taka ene kurimati wa balimadu kama enage lobiwa mihego marugende munna enage muda uniumunna eniyen emmeha kurimatiwa balitaku sabun musibatakun enage faafata fohevigende ehen namaves ei Allahuge niyafula gadara Allahu minbar fula ruhemi heka eneya kurimatiwe balimadu kamake ene kurimatiwe pawa kamaki ei Allah taala ge niyafulun ene imtihan kattaka kurimati kurabba kamekama enage hituge aden qabuluko ekamar ruhe kamuga awanama ekamuge sababun Allah taala ene kurimati kurabi musibatiga sababun balikamu enage faafata dani fohemun adi enage darajata Allah taala ge hadratuga dani matirwamun ame egota midenne mi hadis ka me bayan wafada dikrutaka adi en hukurun anen hukura e ramadan bahun anen ramadan maha edemituga purave faafatan Allah taala muslim alaya ekalange dharmawanta verikamu ussawa devva labadahum Allah taala ki dilati unta ilahu ge dilati kan algodumen haqiqatuga tasawwur besmu purave Allah kirat qur'anaga wahi kurawani wa rahmati wasi'at kull shay timan ilahu ge rahmen emmiha echge mata tanawas vegembe puriha echge pur Allah taala ge rahme tanawas vegembe hem algomen ilahu ge rahmatan edembe man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ga bayan kufawa fadan algomen yaqeen kurambe algomen mizikur kiya kama banama algomen ge faafata fuhegen danakama algomen qabul kurambe yaqeen kurambe e man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge basfurta ge Allah taala ge wahi ega ebbe shakke nuwanakan kashawar ema Allah taala ki Qur'an wahi kurawani nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim halegfan timan ilahu ge alunna khabar koddeshe anni ana al-ghafurur rahim timan ilahu ge gina faafa fussawa rahim wanta ilahu kan o ga wanta kulun wanta ilahu kan halegfan timan ilahu ge alunna khabar koddeshe adehen budsi hadith ga Allah wahi kurawani ya ibn adam e adam ge dariya لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة timan ilaha baddal kurairo bim furenden faafata kagin akam gawina mas timan ilaha shirku koffan wa kam gawanama emme faafata fussawa hushime e bim furenden uri faafata Allah taala fussawa debba hushime Allah taala ge dilati wantakan algum tasawwur kullaba algum minna haqiqatuga ilahu ge dilati wantakan fussawun algum minna tasawwur bes nukureve labatakhun algodumen nan oti Allah taala ge me dilati wantakum lebigatun algodumen masakke kuramwe algodumen kaacche kafkam gawanama mizikur kiyuma shaytana e masakke kuramun dani riya duwalu algodumen na mifada ma kantatakum mahrum kuraveto ena masakke kuramun edane em algodumen vi
haris wa nuata mikantattago mecca rakkateriwan mikantattago hifan erun algodu men qiyamat duwahu heukantattaka beenum wegam ba duwahu faafataka algodu men faafata fussuma dindaguma beenu wegam ba duwahu algodu menge mizanuga faafata neti nuata faafata madwegen dane algodu menna migoten asawa kudi kantattagonga kudi kantattagonga algodu men deke kantatta enne mesei kudi kantattaka enno ekantattaka rakkaateri wegen algodu menge mizanuga faafata madwegen dane e insanaeke faafa kurave mihe reka duwalu kitake faafato ene kuraveni ehnes Allah taala sharu kurabba famiwani algodu menna mi kurave faafata fuhuma maguta eki maguta sharu kurabba fane mi maguta kun hinga kam gawana ma algodu menge faafata fuhegen dane labitakum mi hadisu higendeni Allah taala kan rizqu debbane algodu men rizqa ame kambodwa kan nujehene kan mamiage manuga ena onna kuda kujjekke gotuga onna duwahum feshigen enage rizqu wani liye nimma laifa ene wani bansekke kurun enage rizqu annan ei ekan ituram vesnu kurevene unye vesnu kurevene enage rizqu haqqugam wa rizqu annane e malgodu menna bani sababu tahuga hifa masekke kurun miheku dakka bira shaytana dakka bira algodu men tabawegen nuwanaehen kirtu qur'an Allah taala wahi kurabani shaytana insana wa'du kure birudakke faqir vedanakama ena birudakka henne mes algodu men kashawar kurambi algodu menge rizqu wani liu vegen kama eya ituren adi unyen kurevene kan algodu menge machabani sababu tawga hefa masakke korun kamga labada khun mi hadis kam ennane ala i'tiraf wani kewma fahuga ene mi ni'mat devve kewmuge ni'ma mi kaiti devvi Allah taala kan enage ara barakun hodagen echen nun kan ei Allah taala devvi ni'matek kaman i'tiraf miwani Allah taala devvi ni'matek kaman ene i'tiraf wani algodu menge kibagawa ni'mateki nota algodu menne lifawa ni'mateki ei Allah taala devva ni'matta ei Allah taala qira qur'an ga wahi korwani wama bikum min ni'matin fa min Allah tabamihunna lifawa ni'mateki ei Allah taala devvi ni'mateki Allah taala ni'mat devvani efu Allah taala mi angawani ni'mataka shukr kurashe ni'mat gine wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha tabamihum Allah taala ge ni'mat guna adad kofkam gawana e guna adad nukureven ehawe skina Allah taala angawani alaya e ni'mataka the very ilaha e ni'mat dekke ilaha nuta devvi ilaha shukr kurashe alhamdulillah Allah hamdu kuraje e ni'matuga macca hema lebitakhun argomenna bani Allah hamdu kurma e kalange devva fawa ni'mataka eru e ni'matta demigen dani eru e ni'mattan uninuwe e ni'mattan hifettene e ilaha shukr veri wegen ade faho argomenna kige mi wa zikrake enwata emme faho zikrake rode veriya rode billah ena kura zikro ade rodeki awul minna again fadan Allah taala sharuku rabba fawa mati veri thawaba ajru devva alukame mi alukan nimmala hinduga nota roda villa hinduga ena kiuma waki dhikre ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ke ma baridin asave hadis ganane ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba kama nota ikalifan vidalwa kama كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا من النبي صلى الله عليه وسلم روده دوك اللواهنغا إكالفان ودالوا كما ذهب الظمأ كرهكم في الله هنجي وابتلت العروق أدي نارته تمجي وثبت الأجر إن شاء الله أدي درم يا ثواب لبجي الله تعالى إرادة قربكم غوانا أدي رمضان هو رود هفيس أدي سنة رودين هفيس adi ena hunu musumuga roda du kolliyes manake roda villies fini musumuga roda villies kummi halatekge roda veriya roda villah hinduga ena kiyan sharwegen wa du'ae mi hadis ga mennani ibtallat al-uruq naruta temijje adi naruta temuge muradake algon menne ingen algon men ka echhige sababun le ufedegen annane eme le algodu menge naaru takuga mi datur kurane ema nabiy sallallahu alaihi wasallam ga muradaki
ei kaittige sababun le ufedegen annani e leta naarutakuga gatur kurani ei muradaki wabtallatil uruq naarta temijje bunave bahuge muradaki ei efahu mi annani me dikuru kiyenje heni kongerakuto roda villam feshumuge korinto noda roda villa ekko huriyach kan umaffahugato ade amari midalwani roda villum algol men egendan sunnek gotaki kadurun roda villum kadur keumaffahuga ena eti dirwalumun enage roda e villuni e hinduga kama mi dikuru keon emme rangalu gotaki e hindu e dirwaluma fa furtama eti kolun ena roda villigen dane e hindu e foga mi dikuru keon wareden asawani labedakum islam diinuga etake dikurtake migota sharu kurabafani ghafil kamun miha durkur mattaka abadus allah taala ge dikuruko enage hita ruhani faida ruhani gotun enage hit diru mattaka allah taala ge matiwirkan enage hitu terega abadu me abadu otu mattaka islami shariatuga mifada dikuruta sharu kurabafani adi algodume magfurat duman ule shaytana ya dekola algodumenna beenun kuran lifawa emme warugada hatiyarta eke mi dikurta mi shari'atun allah taala algodumenna devwafawa dikurtake algodumen kiuma e shaytana ge kiban salama ve rakka terive e siratul mustaqim ge tedumagun hingumattaka e sabitu umattaka algodumenna kiuma varadun asawa dikurtake midikurtaga matiga algodumen midikurtaka rakka terwa kam gawanama ghafil kamun algodumen salameko allah taala ge handuma kurumuga algodumen abadus damahattawane algod duaike algodumen deke allah taala ge dhikru abadus kura e ilahu ge matin handuma kura be kam galebun هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته